asisasho ukuthi bantu bayabhubha ngakuswela lwati, bantu abasabhubhi sekude sithenga. Ngikhumbula na-Revelation chapter number 20 nje lesabaniketa abazalwane as one of the daily covenants, chapter number 20, chapter number 22 and chapter number 21 and 22. Lokhu silapha ngasekugcineni chapter number 20 sithi nasidla leso sahluko, lelo vesi sisho ukuthi nakathi Johane nelwandle lakhokha bebakilo kanjalo Hades bonke baphonswa, wonke olwafunyanwa igama lakhe lingakabhalwa encwadini yokuphila waphonswa echibini. Sesithi sesifundisile sesithi kude loda uphonswa echibini ngoba mringi usukumile uyafundzisa. Siyambonga uNkulunkulu nalokuthi nje nibazalwane nikhona ukuthi bamba letinto phindze sive noma nikhuluma. Tikhona tindlela tokupopola nje ube ne-intelligence yakho uve njengalalwimi nje lesakusho ukuthi ulwimi luyadala. Umfunakazi mfundisi ngicela kusho ukuthi ngawuphutha kufika emishini ngoba kude transport ho. Le nto udala ngaleli lwimi sitawati thina umfunakazi nje umfundisi ngawushesha kufika emishini ngoba i-transport iningi. Sesitawati-ke thina ukuthi usho ukuthi vele i-transport iningi. Sesiyati-ke simo nasinje sesinje. Lo munye wasinakacedza kusho lokho nje abichamuka imoto imala ngoba ulwimi liyadala. Sekuthi nje bazalwane bancabeva babe excited babone basmile bahleka. Ngani Mateyu 25 uthi emathalenta ayataliswa loniketwe lasihlanu udalisa lamanje. So nalapha-ke nase bakhulumile batshale bakhona yathi lento nasi siyibuka uyithatha uyigucula kude longaza ngasosa umbila osenyama ukuthi inyama noyibekile nje ufuna uyigucule ube ingavutha ngahlanye nembila ufuna urotate neliphalishi kuba khona ukuthi uyalibonza uyaligucula livuthwa kahle-ke luyahlamusa nalapha igucule lento thina nje fana nokuthi sosinyama noma umbila subeke ngala funa kona ugucule uchamuka sowoka sesawumaye imnanzi lento le. Kuningi-ke lesingabekisa ngakho phindze lana kulesikusho khona sithi nje he was an altar rules the land. So bantu abasabhubhi vele ngoba lwadi selikhona nasithi nje i-altar it's PTP, place, time and person. Sabekisa-ke phindze nokuthi nje kude umlodi altar even noma singathi emahedeni njengoba i-altar siyabekisa ngulakalozitha. He was an altar rules the land. Sengiyabuza ethi malini lokuthi ngaya lapha ekwaluseni ngiyabekisa emvasi indzawo le angigibele emakhumbini emankayana. Then number 2 time taba khona sibata ngidaweni degree yami loyo 4 years uma ngifunza ngoMgcibelo noma ngifunza ngoMsombuluko bengisihlanu, that's time. Then number 3 bese kuba na person taba nema lecturers labanye belungu labanye ngabansundu labanye ngamaswati. Sengiyacedza ke 4 years lelijala kamnisi selicedzile sengihamba-ke ngiyabusa in the land of finances because kune-altar. So kude umlodi altar ngiko nalabo lokhansi bathole bo-HIV and AIDS sebagwazene sekunjani njani nabo tabakhanza lokuthi sebabusa nje kugwazana babusa ukuthi sebamithisene sebaneligciwane lokuthi ukhanza ukuthi bayenzaweni lezithe enzaweni angekidliwa bantu bani wahlala natha lapha nganasikhathi nazo ngemgcibelo uyanatha nakabe em17 utambona nje sathi kayenze ngabo-11 phindwe uyabathi bantu labanatha nabo nalabo labathengisa insako ama-drugs nabo laba khona sebawuthengisa enzaweni lethite sesikhathi lesithe ebusuku lesasithithe bashushumbisa phindze labanye babrabha namaphoyisa bazalwane kuveni ukuthi ema-altars kulo John 10:10 sathana intela kutokwebe uma leti into bazalwane bangatendi sathana intenda ngala a-advise umbuso wakhe kanti leti tinto the kingdom yaNkulunkulu. Phindze futhi kuqhubeka khona lapho nase sithi-ke i-altar i-altar nje lo PTP sesiyachaza ukuthi ema-altar ahlukene kune-altar nje yona le yetimali njengoba sesibekise kaningi nje lokuthi kube khona lokuthi kumbe ngihamba ngiya lapha edololofini ngiyathi kalositha noma ngiya ngamanzini ngiyohlala phasi nje ukuthi ngiyothandaza Nkosi noma ngisendlini nje Nkosi ekulamalanga la kusukela ngalesibili kuze kube ngilesine 2 days 3 days ngihlethi nje ngibuka imali tami la ekhaya kamnisi. I-altar le i-altar yetimali sengidawubusa-ke lezi khathi angisabusi nasethi imalini kuphela sengidawubusa nje ukuthi esontweni angisalovu ngiya-attenda ngoba imali sengihlele kahle kuye emakhempini ama-convention elibandla nakho konke phindze kune-altar yekungatholi tingoti asengikubale nje konke futhi ngeze sikucede kune-altar yokungaguli ngibekise nje i-altar yekungatholi tingoti
Isimanga abazwana ubabuta indaba yama-driver's license ukuthi impawu emgwaqo uyatatina akugcina khathi uye-driving school uyathi revive nje kodwa le sign lena ithi ngilethe imvuselelo ke lethu ube ungumfundisi nje umemethele imvuselelo ukuthi dabulanza naba laba abakhumbuta bashayele ukuthi kunje emgwaqweni. Phinde ubukethe imoto mina nje kunengilese ngwade imoto after 10,000 kilometers iyasevisa lokusevisa kwenta kanako iphinze imoto emathayi funa inombolo libhalwe lapha kuze emathayi ngathi obhoma. So uyakubona-ke lo muntu uyabusa emgwaqweni ne-alter nje ukuthi ngibukade imoto noma-ke ndazi nje i-alter kungatholi inkolo. Phinde futhi iyafundisa nangembane ukuthi endlini nakushisa lesi sikhathi akusiyona emaloyi funa uvule amafastelo nje njengoba hlale sibekisa nje ukuthi nangabe uyafika endlini uyati ukuthi nje uvule amafastelo nabe futhi litiwe livase liyaguguda likhashane ukuthi mhlambe after an hour litabe selina do that ukuthi ufike esigabeni sokuthi uvule amafastelo ushayise umoya nabe unjani uvule neminyango kungena umoya. Phinde futhi avoid akuhamba phakathi esihlahla yabo yonke le une-alter lokuthi-ke sithi i-alter kulokuthi ungaya nje endzaweni lethide ukuthi uyafunza noma-ke uhlale le ndzaweni khona la endlini yakho njengoba khona mkhulu noma nangi ababe uhleka lapha everanda uthulile umlomo omzala ngakho ucabanga lapha phasi esihlahla i-alter le ngoba le alter seyendiwa yaba simple nje lokuthi nayi into nayi ngibona bunjani buka ngala kuma-Hilton ukuthi why kube khona ukuthi they rule sebagangile nebantwana lokona nje lokuthi umfana ebusuku uthathi bantwana ngabo bashiya ne-TV umfana khansi ebusuku ngabo-2 so kunema-movie la ubukelako lapha lathi incungweni ibu-pornography so gcine lo mfana uyamitha ebese ngathi ubusa live lokumitha kancane kancane uyamitha yonke nje into la nasingathi into nje noma ngabe ngesencele abantu bakho noma dihlobo noma bomakhelwane bakhanzala ukuthi bayabusa banephuza face bayatala bayamitha. Hamba-ke ubuke i-alter yakho uthi abakhanza ukuthi njalo ngema-weekend kumbe badigqokile amabhuluko bayahamba noma-ke umfana wamakhelwane uyambona nje ukuthi kuhle kungena abantu lapha nawe uthi ukhanza sibabukela i-TV phinde noma bakho bantwana ba-check-e ngabo-1 ebusuku ukuthi bendani bakhanzala sebubukela nayi-movie nayo njengoba nje kuhlale kuthiwa if I come to your living room and I see the TV program you watch and the books you read, then I can tell your future. I-alter leyo I'm the result of my more spent time. Ngumphumela wesikhathi sambamba. Akusiko nje bantwana ukuthi siba kuma-drugs banemagciwane banebantwana. Trace their alter. Isikhathi sabo baba nabani futhi whom do you hang around with? Ningayingeki bangani laba bebonakalisa similo. It's amazing lokuthi bona labantu lokuthi nje umfana wakho ucoca nabo bani ecingweni ubukela icingo lakho ubuyise ama-chat phinde sekukhona lesi sikhathi ubuke tonke deletiwe ecingweni khona la uchafatha khona ubuka into deletiwe uthi buke ukuthi now wadelete last year ubuke ukuthi bebacocana uthi bese uyabona-ke nanangi lokhanza kathi lo mfana manje lakhaya nje lekhaya uyasihlonipha uyaphumelela empilweni uyakuthenga ukudla unethe imoto takhe unekuthula nje usangashadi kona but nje ngeke uve liphunga naye kanjalo utamkhanza ukuthi bantu bazalwane axoxa nabo umkhanza ukuthi uthi uvalele noma ngabe uyahamba make babe ngisayedolobheni nakhona naba njengabatshali uyothandaza phinde uyambuka netinzawo lathambelakho le nto lena siyamangala lokuthi ngasencele why beso lingafundiswa noma beyimele ukuthi sifike phinde labanye osubafundisile ukhanza bakunwebe bakutalise nje baseshide ukuthi multiply ama-talent phinde ne-alter kungaguli i-alter nayo lokuthi ngihlala phasi ubuke manje ngiyawanatha yini hawu bazana kuningi kune-alter yokungadivorce i-alter yokushada kahle i-alter ukuthi ekhaya ekhakhakho phinde kune-alter you can name it sicala njalo physical kune-alter yokufunza sitasho njalo ukuthi asengithi develop empilweni bese siyabuya ngalapha-ke thina nje sihamba sadiscover ukuthi kune-alter ye-love alter ye-joy i-alter ye-peace i-alter ye-anointing many are the altars ngalamafishane-ke ngoba lokunye sicela ukuva ngabazalwane ukuthi mfundisi mina ngiyakubuka nje ukuthi ebandleni lakithi ngiyabekisa mhlambe use-AC use-Alliance use-Assembly use-Nazarene use-Free use-Evangelical ukuphi sengi-understand-a mfundisi ukuthi lokwenta ngikhule kangaka ngilosi nje ebandleni ngelisonto siyangena nganaye ne-prayer bese Bible study sekungena i-service phinde futhi ebandleni ngalesithathu kune-prayer bese ngalesihlanu kuba ne-Bible study elibandla lonke sibayekeleke labasha so simne ebandleni nje ngiya ngelisonto ngiye ngalesithathu ngiye nangalesihlanu bese phinde futhi ngimfundisi ebandleni after about 2 months kuba ne-convention is either
yelibandla lonke noma nginabasha sihamba nabo. Phindze tinkonzo ta-good. Phindze mfundisi kuyenteka nangibuka nje ikhalenda sebandleni after about 3 months kukhona la siyakhona sikhansi siyohlangana nabangaphandle kwalelive. So nasengikuhlanganisa mfundisi lo 365 days sengiyanaka ukuthi mine number 1 PTP altar ebandleni lethu kuyenteka ukhansi siya-rotate siye kuna-region naye. So nangibuka-ke ukhanzakala netinkonzo ta-good ngikhanza ukuthi kule khalenda yasesontweni tindzawo lezihambako umnyaka wonke leteli bandla njengasito tami-ke ukuthi ngimenywe bazalwane noma nami ngiyotithandazela kuma-altar ami. I-altar nje yasebandleni ukuthi ibandla livama kuya kunayindzawo nayo. Ngikhanza leti ndzawo leti mfundisi sila kubo 14, 15 ukuthi siyakuphi siye kuphi i-convention yabo babe libandla siyakuphi. Then number 2 mfundisi ngibuka isikhathi. Ngibuka lokuthi ngibuka lamasonto nje simasonto 52 wemalanga masonto. Phindze ngibuka labo lesithathu 52 times 3 nabo lesihlanu. Phindze futhi bese ngibuka tinkonzo ta-good sicala ngalesine kuzobe lisonto. Phindze ngibuka ni-convention kwaleli viki lonke. So ngiyasibuka lesikhathi mfundisi. Phindze futhi bese ngibuka-ke the person ebandleni umpostoli ubhishophi noma reverend usimemela bobani. Kukhona nje umpostoli ongasali na bishop longasali njalo nakule ngqungquthela. Sengiyabuka-ke mfundisi ngikhule kangaka nje. Kunanabantu naba laba-contribute-ako. Kunasikhathi nasi ukuthi angilove. Kunatindzawo lengitihambako. That's an altar. So ne-altar lena nje yakho. Phindze kune-altar-ke nabe ushadile yena unababe namakhe. Kuthi wow. Nathi-ke sesile nabe nje siyathi after 3 months kuba nengqungquthela kuyenteka isikhathi basimeme nje nyelibandla nempostoli uyathi ukuthi awusihambile simenye abazwana bakuba bathi hambani bantu abami. Nakhona lokho kuyangeda. Sengatibona-ke mfundisi kukodwa-ke ama-altars ami nje la ngihle ngishiye umkami khona noma indvodza yami ibe khona nje ukuthi lesi isikhathi sami. Mina-ke mfundisi nginginesi ngithishela mina ngisebenza ebhange mina ngikuphi. Ngiba nesikhathi nje ukuthi babe sengimshile noma kumkami lapha ubhizi emsebentini kuyenteka nje njalo ngelanga wasifundisa mfundisi ukuthi 24 hours. Wendani ngalama-hour la 8 hours-ke kumbe vele uyasebenza ngoba nge-8 hours. 8 hours kumbulele basho njalo betempilo mane-ke thine siyancinda. Bese lo 8 hours wendani. So nami-ke mfundisi njalo ngelanga nje ngiba naye more than 5 hours wami ukuthi nje ngihlalela uNkulunkulu. Awu bazwana ngaba kuningi sicela nihambe nje niye ku-drawing board uhlale phasi ubuke. Utokhona ukuthi umnyaka angiyathi i-audit awufika nini umnyaka usekhathi noma usasuka noma uyophela utohlela kahle uhlele kahle because lama-altar bazwana bekanishaya nakasi nje Romans 11 abantu sebabhilithe ama-altar usho Elijah utshela uNkulunkulu sebabhilithe ama-altars. Umfundisi uyabuka nje ukuthi bani seyethe isikhathi sikhuleke thine kuthiwa nginesikhathi sami. Isikhathi sami sokuthandaza nginendawo yami. These are the things we sang not knowing as we grew up, but-ke sabitwa sangena kumrimi lento seyiyakha isense ngoba nangale tshwaleni bayasho nginesikhathi sami nendawana bani wathola ligciwane ngenxa yokuthi unatha kakhulu utshwala sebamgwaza sewalimala sewabanjani walahlelwa umsebenzi sewadivosa abantwana balambile imali setshwaleni ichithwa ngu-PTP. Kunemuntu lohubha le mali nasadzakiwe kunendzawo labaya kiyo kunesikhathi labanatha ngaso. Uma lo PPT lama-altars angekho kubazalwane uyawavusa Sathane. For a matter of fact nje once wakhanzela altar uNkulunkulu ngeke uhlale ungabi ne-altar. So ne-altar yokudla kakhulu sowulala kakhulu yabo lokulala kakhulu kukunikete ini. So uyakubona-ke ngeke sithi abantu bayabhubha ngekuswela lwathi. Kungaba kuningi nje ngeke nje sithi siwenta lama-audio lawa ukuthi ahlale sifundise abantu bese-ke sekuba nalela lesibuye siyichaze ukuthi umfundisi ukuthola nini ukuthi sithi asisathi thina siyanikela. Nakhona-ke kubandi kakhulu ukuthi yini tishumi yini ama-first fruits yini uluthungo yonke lento le. Lesatiko kwethu imali ethu kuba kanjani. Nasibekisa-ke sicale ngayona le yokuhlanyela ukuthi lasi iBhayibheli sibusiwe isandla lesiphawu nalesimukelayo vele nabanje abantu bayashutha and then bani umphe inkomo le mhlambe inginayo imali nayo. Wena uthi mayelona ubusekile bani umphe imbudo umphe inkomo nginami. Ngibona kuthiwa sibusiwe lesandla lesiphawu ukuthi amazingly bengase nje bhala lamagama ukuthi amazingly lokuthi ngiyabekisa encourage ukudliwe imali esontweni. But vele lo mvulo mabe lo mfundisi noma ngibani le mali seyihlanyelwe sokukhwala kwentako asibusiswa le noma lo muntu kwamniketa 10,000 ngiyabekisa noma 10 million.
ngeke abusiseke nguwe. So wena le mali yakho usoyikhokhile lokuthi bayendane ebandleni ngeke ngithi it's none of your business ngoba baside ngoba phela bathola sicalekiso kude lokufihlakela lokungeke kuvele. Kanti nje le ndlu wayenda uNkulunkulu ukuthi sibusisiwe lesiphako wena nje uNkulunkulu true to his word. Wathi wakhokha nje imali nje bese kubiza boma-first fruits boma-tithes in lakhaya sinelithungo phinze konke lokho you get blessed. Sekuthi-ke funa abazwane bacaphele insuku into yokugcina ngoba kukhona abantu abasifakanisa imali. Okay, ku-biblical but nje iba ne-spirit of discernment ukuthi ihlolele into lethu. Bese-ke phindze futhi kuba khona ukuthi sibe sithi don't be double absent. Kungaba netinkonzo nje ukuthi nathi yatinkonzo lapha akusiyo lokuthi le mali ubhadala speaker noma ikhempu bogesi nekudla sikubita ke thina ethi connection seed uyahlanyela nakhona-ke kubande kuba khona lokuthi awucale ngale mali ngesencele ucala ngesekudla uNkulunkulu akukhombise njengoba nje nami ngihlale ngibekisa personal ukuthi mina ngabona nakho ngabantu abami ukuthi uNkulunkulu kwaba khona ukuthi ungikhombise nabese uNkulunkulu ngiphi iprize ngiyayikhokha ngihlale ngusho-ke bazana ukuthi nyalo asisazili, nyalo asisanikeli ngisho njalo, nyalo asisathandazi ukuthi sifuna uNkulunkulu. Indlela insathu sethaguquka, the worst place to be is where God has left. Nyalo asisathandazi ukuthi sifuna uNkulunkulu, sithandaza ku-maintain. Asisazili ukuthi athi lamalanga ngidzinga uNkulunkulu, asengithandaza, asengizile. Nyalo sesizila ukuthi ya-maintain. A good example, nangu umfundisi uyahamba uyastake. Ufike uNkulunkulu, umbula tindlu letiningi, nathi lesinipha tona kubo-VOC. Kusukana katheni, nyalo singenile kulamalanga ka-YouTube, phindze futhi nomude etinkonzweni. So umfundisi nakhona ukuthi lo babe nangikhuluma tambulo ngiyabekisa akusiye stake kuphela. Nakho ngisestake nangifika estake ngakhuluma izinto ngimangale ngibhale ama-notes. Ndawathi le ndlu yena akusiyo yami. Khumbula iparable yokungena esitolo. Ngabutha but le ndlu engakabi dama until I pay the price. The same law apply even lokho. Noma ngeve umfundisi akhulume into ubusiseke nishaya itinkwelo abanenda njalo emabandleni. But I tell you, if you don't pay the price, lesathi inyawo asasho ukuthi pay the price, as pay the price. If you don't pay or you don't pray the price, that thing utayikhohla about 2-3 weeks. Niyaye emabandleni sekuphelile because kunjengokuthi ulayishile tinto leti but ufuna kuphuma wena ebebongaphuma ngathi kanjani lephethilile. That thing you don't own it. Amaphoyisa noma security ngakubopha athi ogangile nokukhala imishini ethi bembe so ugangile bantu bamkhutuze bakhanze ufake into ekhikhini. Kunebakhutuzi njalo ngemasondo yashunywa inceke bashaya itinkwela ngathi babusiseke in brackets. So nami-ke ngikuthatha personal tabe siyakuthatha kuyakwanzisa so nami noma le nto ngiyiva kahle ngibhala lapha emotweni emanothi ngidawati ukuthi akusiko kwami bese sengize inkosi leti ngaka leti ngidawenda njani inkosi tibeda amazi keNkulunkulu nawufika ensamba amatshela make mtshali noma ke whatever kuthi kusasa uyothandaza le ebhunyi uyothandaza embabani asicale ngaloko so ngaku-eda ke udabuzilile 2 days. Uyabona ke nase ngiyele ebhunya ngiyothandaza angisathandazeli kufuna uNkulunkulu ngithandazela ukuthi nayo le ngithole stake ngiko lokho abazana nje aqhamuka umuntu athi mfundisi kulamalanga la athi ngidzinga uNkulunkulu kuthi kunjani ngivele ngibuke nje ngihleke nje yathi namfuna akayuze kamthole uNkulunkulu. The worst place to be is where God has left. Bekwenteka itolo nyana uNkulunkulu akasekho and awumangali ke ukuthi nekuzila Nkosi le nto lena lo ikhuluma estake ngenta nje uNkulunkulu 2 days sengindawuflowa la fasting ngoba le nto senginayo so wabamba nje ukuthi ngesencele nabo nisazila ukuthi usafuna utawukhanza nalokuzila kulukhuni ngeke kube likhuni ukuzila nokuthandaza kubazalwane. It's because le nto sengesencele God has left but ngoba ngesekudla kwaba khona ukuthi le nto ngithola istake nawe unayo istake wakho utawuflowa ngoba le nto seyikhona. So kanjalo futhi awunikeli ngicela kusenze igama lokunikela nasemkhokhana imali nayo yathi ngidzinga uNkulunkulu uNkulunkulu uhlaba nje la ithandzako nangabe ngilestake athi hamba uthandaza kuphi zila emalanga langaka noma ke khokha imali engaka ngikho nje sibatshale siyaphana sekuyabuyela ke yabona siyakubona ke ukuthi uma nje MC noma ngase lethani imali yangimbili mina kuba khona ingozi nemvulo ekhulumile estake futhi washo wathi ngifake nangu 1000 so nase ngimfaka lo 1000 angiceli uNkulunkulu futhi ngiyahlanyela ngihlanyela ukuthi nayo into la inkosi ngiyithola bazalwane. So sekuthi nje kungaba kude lokuthi ngiyithola njani le nto ukuthi asinikeli siyahlanyela but I think sokubambile ke kuthi so nami ke ucale ngesekudla ubone le nto ukuthi hawu ngidibona uNkulunkulu uyanganointa emaswata amangala kuthi kunemfundisi imnisi so ngayibona le nto bese kuba khona ke ukuthi inkosi ngayikhokhela iprize one of iprize nje le compulsory ukuthi uNkulunkulu athi ungahlobonga ungamithi ungahlobonga ungamithi yebo khona ungahlobonga ungaphini ungebe ungabulali ngibekise lo compulsory nje
ngiko sithi it is seen in heaven paid on earth, ibonwa ezulwini into besibhadala emhlabeni. Wahola abazwana labangakaboni into abalukhuni lokuthi bese babhadala. Uyabona nje thina lokwenta ukuthi emathuba ukuthi singahlobonga, singaphinga, singeba, singabulala akhona, but yini singakwendi lokuthi sibona sihamba etaladini lesigolide, sibona siyacheliswa, sibona uNkulunkulu uthi jala kamnisi, well done. So what I see, so kufanele ngibhadale iprice lokubalekela nje ukuganga kahulumende ukuthi ngiyeba akathi ngibaleka ngisubathe amagonso ngilokuthi ngibonile, but wena uma ungakaboni that khanza uhle ubonga uphinga. Ngikho nje bafundisi besibatshele ukuthi kulokhona ukuthi libandla ungatshela yekelani ukuphingana, yekelani kuyeba abantu labasha, yekelani kuhlobonga abantu labasha. Ngeke labantu ababone sokuthi abalula la emhlabeni nje nami ngadela la emhlabeni ngadela kutokhokha iprice nawe sitele kutobhadala tibude phela ukuthi kwentiwa yini ukuthi ungasinzisi okumele uyekele tshwala, uyekele kujola, uyekele kweba. It is because sekunento loyibonile lakushunyayela wetha ngembili wamukela nje ibandi ke leyo bazalwane. The very same thing ke nangala imali ebandleni intathu gijimela nje you won't be double absent ukuthi abana ukuthi ngibonile bese kuba khona ukuthi athi uNkulunkulu naku lapha kwenta konje bajali bangeva simembetelo ka VOC noma bengikuphi kunethe inkonzo athi uNkulunkulu uvile sinethe inkonzo kuphi bese siyaphathisa bazwana babofakazi yathi sikhashane siva kunethe inkonzo inhlangano kunethe inkonzo speak hey nayo imali lapho thina ke siya-avoida labo momo ukuthi kube nama-charges bekhona ukuthi sicela ukuthatha imali lapha 100 emalangeni usihlanyele lapha nakuthiwa athi MC asilethe nomnikelo sicela sihlanyele lapha then le mali sitakuniketa na utanga lesihlanu to avoid ama-charges. Noma ke lo munye kube khona vele ukuthi sibonile inkonzo basuka bazone-honor prayer sengimgcibele kusena unayo imali la sicela uphathe udazina kwendlula lapha nakhona ke ngikhuluma into le practical nakhona ke khona simshayele ukuthi awudawendlula bani lapho lijani uma ngimake ugcoke kanje nayo imali wendlule kuseni Nkosi yami utambona nje utawehla ngebhasi naye usithathele imali ke nithambama naqhubeka kuvuselelo. So inhlanyelo yami nje igcwele lena le ngathi nje bakusiyi personal ungabe uyabona umfundisi batshali why babe anointed why uNkulunkulu abaphe dambulo is because kuningi lokuhlanyela ngihlale ngibekisa ngithi nabe la khaya siyalima kudla mhlambe sidinga emasaka la ngi10 sekukhona sibantwana abakhulile sesidinga emasaka la kubo 17 sitahamba siyoboleka emasimu lapha kulenye ekhaya ngiyabekisa siyalima kamnisi siyoboleka emasimu lapha kaMavimbela lapha bakaMavimbela batasiniketa lo mhlabathi but ngiyise sitawubiya sithathe sigulumba nabo bonke bomakhabeni manyolo ini nenhlanyelo kwethu then ke emva kwaloko sesithola imasaka lamanye la ngi10 sesiyathi lakhaya bese sidinga 17 amasaka la ngi3 sesingathengisa seyisurplus ngilandzelo silapha kaMavimbela basiniketa insimu kwethu lokuhlanyela ngithi lesiyohlanyela so nalapha ke nje nangathi MC bazwane namhla labandleni ngeke sihlanyele singeva buhlungu thina bakhona abazwana ukhanze kuthiwa namhla kunikelwa ngathi yes sina sinalokuthi no ngoba akusiyo le noma ngakhokha 1 million lo 1 million lide ukuthi uNkulunkulu ungibone ngiphephe engodini ngibona abantu abami bangaguli ngibona abantu abami baphasa bagibela tindiza bafunza bayemsebentini lide le mali le. So that is why ke nasesontweni nangabuya athi nje njalo ngelisonto njalo ngaboLesihlanu noma nini kuba khona ukuthi uNkulunkulu wenda icover ngibo bese singena lenye topic lethi uNkulunkulu akambusisi umuntu ubusisa sivumelwano. So nabatshali nje lokubona konke khona akubuswa thini ngile covenant ukuthi bavukile kubathandaza kubakhada ngaboLesihlanu abalali phindise bawuhlanyela kuphi asikwendeke kube kufishane wena into akunweba lokho ukuthi mfundisi engeyinaka lento le. It is seen in heaven paid on earth. So it is seen in her altar. So na ubonile nibothandaza uNkulunkulu wakukhombisa ukuthi ifamily yakho nako utase ke uNkulunkulu soba khona mina nje tinkonzo them holidays kwaba khona ukuthi naye ke ngoba uNkulunkulu uyawukhomba lo mhlabathi bakhona nje labanye lokhanzakala ukuthi but it can take time Nkosi yami maye isikhathi sibese sibanjalo nje. So kukhona lokho ufuna ube specific wathi ukuthi lenya inhlanyelo yami yelisonto bakhona nje abantu khansi yena lisonto akathi le mali sithi give your seed the DNA akathi ukuthi uhlanyela ini phindze lokunye kube khona ukuthi akusiyo inhlanyelo leyo yangelisonto ngibekisile ngetinkonzo ngomphindze ngalesithathu ngibekise ngelisonto nje mhlambe uhlanyela 50 emalangeni wavumelana noNkulunkulu then ngabolesithathu mhlambe uhlanyela 20 emalangeni phindze nangale maybe ngalesihlanu uhlanyela 30 emalangeni leyo mali leyo yathi shoda wathi noma ungekho kuthi akusiyo le mali nginayo into nayo nase kwenteka ngayihlanyela inhlanyelo yami ngalesithathu ukumosheka wena buka ke sibusiwe isandla lesiphako uma ungasaphi ngalesihlanu how can you be blessed nalokuthi nje while iBhayibheli lithi sibusiwe isandla lesiphako sibuseka ini nginayo into nayo lo ifunako
ngiko nje uNkulunkulu ufuna simphi fasting. Buka ukuthi nawe yini nasingazili vele mfundisi ithi indlela ilunga lothi uNkulunkulu awumuphi. Nakhona uNkulunkulu akayiboni le fasting yakho. Ngile ngihlale ngusho nje ukuthi Deuteronomy 16:16 nakathi they mustn't come before me empty. Basuke bazona bafaka bo 10,000 bo 10 million etimvilophe. uNkulunkulu akayiboni le mali. Ubona lamagama ikhulumise le mali. Tase ke ngiyakubona lapha uthatha ubeke 10 million. Bazalwane, this is broad. Futhi lokunye sofuna siNkulunkulu nawe utitholele kwakho. That is why ke sithi sithethine ukuthi sithi ngumnikelo sithi inhlanyelo. Number 2 sine asisho ukuthi nakune camp sithi sine camping fee. Sithi yi connection seed. Ngiyaconnecta simanga ke lokuthi vele emabandleni siyabonga sokwangena lokuthi uma abantu babambiwe ukuthi mhlambe akakhona ukuthi ecamping noma econvention akacele bani amphathele ama CDs noma ke amrecordele noma ke bana ama-update la khaya kunama updates. Uyabona ke fanele uyalutha wena sowudla mahala. Wena ngoba uma baze banga-understand nje uma sikhempile yebo le mali etawuphuma kuthengwe ukudla nema-bills lapha netinceko leti sikhondako leti sifundisako kube nemali, but wena ke lo usekhaya ngoba utayithola le sermon so bese uyakwata nje ukuthi hayi mina bengingadli bekude amabhizi. Hayi basalwane, siyabonga nje emabandleni sekukhona ukuthi make uyaya noma akayi sicela ukuthi wonke make ukhokha 300, but ke bona basakhuluma ngalapha sebavele badzinga le mali ngoba bese likomiti ngosiyamilinwa inhloko ukuthi sithababhadala ngale ma-speakers ini ama-bills bese abaledula. But thina ngala sesikwenda kube lula ukuthi itaba lula le nto ukuthi imali igijimile njalo ukuthi umuntu otawufoswa ngoba kuyaba khona ukuthi mina ngikhonele uma thina emabandleni sikhona ukuthi kuba nemali esihlanyelako nalenye nje imali kube khona basiyade ukuthi noma ngabe ukhanza ukuthi ufake imali envelope nje nangilomvuka ubhalele ukuthi uNkulunkulu athumele inkonzo ngeke likomiti le mali liyibambe lithi le mali lena ichamuka kubani, batawuthatha nje envelope. There is a secret yokuhlanyela. Phindze futhi kukhona ukuthi asihlanyele imali kuphela kube khona nje ukuthi sivithe timvuselelo tinkonzo ka-VOC labantu bazile lenkosi ngime nabo esikhaleni. So kodwa ukuthi batshali bobona bathatha imoto nkonje umfundisi uyathanda ukuthi angahlali ngembili ngithi ukuthi ahlale le nto interest kahle ngesikhathi sengisho kaningi leyo kanye kusethendeni noma bengikuphi uhlumva uyaphuma kancane uyathandaza. I stand with the man of God there. Njoba nje kuba khona labanye kube khona ukuthi umfundisi bekakhona noma labanye babona imoto lo mnyomva wathi no wonder ke inkonzo iflowa kanje wena ungakuthatha ngathi kuyi pride. That's what we are called for. Akumele ukuthi lapha ethendeni lapha eholeni uvete inkonzo ka VOC wendani ngathi nabe uthi imali lengathi vele imali ingesencele, but you can do something ukuthi inkosi ngima nabo labantu. Lesi sikhathi kube khona nje sinamake emtshanje isikhathi kube khona ukuthi sifika sinje uNkulunkulu lapha tasinakushunyayelwa noma ama-chorus kusahlatshelelwa sisemotweni sivula lifaso nje siyalalela kancane sifunza incwadi yabaseFesu yonke bazalwane ukuthi some of these things vena sikhuluma sesijula dingasounda la ngathi sitho spiritual phinze futhi bengathi siyadikhukhumeta kanti uma nje bonke abantu nawe nje ongakuthatha kanje ngihlale ngithi la ngifundisa ngisimne okay kususe ukupersonalize ukuthi batshali ukubuka nje ukuthi if everybody angakwenda ngoba singicancel conference lake wonke umfundisi namake emkhokheli nebantwana sebakhulile ekhaya nemalikomiti kube khona ukuthi wonke babe wonke make wonke umfulumusha kube khona abantu abasha bakhona kanti basankashadi bathi sebenzele manje imoto tabo uthi ungeva nje inkonzo noma kuyendlilwa lapha yathi ngivala iphimbo labantu lapha ngathi kuyashunyela kunethi inkonzo so uyahamba ke basona siyaqhubeka kusasa usuyabona na ufika kusasa ube lapha usitawuva but kube khona ukuthi what you are doing there kube khona ukuthi ungena enkonzweni ukuthi ngafike lesikwendako kube khona ukuthi lapha emotweni ngifunza nje nayincwadi yabaseFesu ngiyifunza yonke lencwadi tinkonzo yahlatshelwa sokusukuma MC abathi incwadi abantu baseFacebook labo boColossians uthatha nje bo 30 minutes bo 40 minutes uyabona kathi kushaya ama-chorus lesikwenda ukuthi ungamangali nje bavele sesiyanikopisa ungamangali nje nakhona ukuthi awubatshali babonile abafika lapha ngabalungisela situlo sona bahlete emotweni futhi kasidistage wathina nokuthi uthi uzivusela noma usade nje shaya ngathi awusade ngoba sikumission la so kube khona ke lokho ukuthi naku nemambala sokufika sigaba sekuthi sifika kuloko ukuthi uNkulunkulu siyambonga laba batshali sesiyababona inkonzo icalile mhlambe nga6 so sesiyade 40 minutes lekubo 10 past sokuthethe MC noma lesikhathi lapho sesingena emthandazweni emva kwaloko nasi sekutawo sokuyithi inceke yenkosi mhlambe bo half past siyabona siyaphuma service nakhona sithi ngiyakuhamba la attendance yasiyeva hle siphakamisa tandla
ngoba nje ngiyadibuta ukuthi tawufika ningi lo khanza lakho ukuthi incebe inkosi nayishumayela abanye nje kunema-bodyguards ubone kunebantu labalaceleni kwepulpit bagada umfundisi. Kukuphi-ke lo khanza lakho ukuthi uyababona throughout le tende lawo le even naleli sonto nje main service siyabekisa kube nabantu laphansi baphakamisa isandla nje bayathandaza. Think of the service. So siyawacela eMaswati nani South Africa mhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu nje akasibusise. So uyabona le tinto ukuthi mfundisi uma sekushwambakanya kunetinto khansi noma ungadisho letinyo khansi leti sethi ngento abatshali ukuthi bantu babakopele but le motive yokuthi basitshele bayasifundzisa. Kusemshadweni bazalwane ngoba nakhona akusinto leti inkonzo kuphela uva ukuthi bani uyalobola kule weekend abantwana bayabika la khaya. Lo munye nguye noma lo munye isihlobo sakhe noma nje lo munye ngumzalwane simfundisi kule weekend letako sidabe sihambile siye kuphi. Yona nale mingcwabo leminye ifika suddenly nayo kanjalo ukutabe kungcwatshwa kuphi. Sesiyati-ke kubona nje labanye nasendlula ukhanzeleka usethi hambela nje basiyodince siyothandazela kubo Steki siyothandazela kubo Speak nathi noma sesiyabuya sibona lithende lapha nakuthi kunjani njani ngikhumbula nje one time noma ngayisho lenzawo ngiyahamba sengithi ngisemotweni sengicedzile ama-prayers uthi ngeNkulunkulu uyabona lapha uyeva labahlabela uhambe uyohlola nangithi ngiyafika ngikhanza ukuthi bantu lengibadiko ngihamba ngihlala le muva nakhona ngihle ngibheka phasi lo mfundisi nakashumayela ngoba lesonto belingasilikhulu ukuthi bekangakhona kubona lapha yini ngathi ngumnisi nange. So ngihle ngibheka phasi nje nakashumayela phansi uyohamba la mkhathi netitulo ngibe ngathi nje ngibheka phasi ngiyazifihla ngoba ngiyathi ukuthi bantu sicela utothandaza then nasiphelile inkonzo sengiyaphuma singabavuza bathi ukwazi lo munye no wonder yini sesiyatiwa bazwana but hayi kabi ukuthi selidumulile eThekithi sesiyatiwa ukuthi when we go for the service yebo kona sitawudla ukuthi sive inkonzo la baphakelako but we stand with the man of God. Lo menyiwe lo speaker uMoses mina ngiba ngu-Aaron ngibe nguHuri simphakamise etandla emva kaloko ama-Amalekites ancotshwa singeke uve kuganga i-devil worship la bantu batawusinziswa ngalokuthi seningivile. So think about that. Ngila ekuthenini-ke bazalwane asikwendeni lokuhlanyela ngila ekuthenini-ke siyadikhokha leti mali but lesinye isikhathi kube khona hayi ukuthi siswele imali. God gives the seed to the sower. Sihlala sinayo le mali ngaloko ukuthi nako senza lo msebenzi but nje kakhulu ungilandzele ukuthi kube khona lokuthi do something. Banifana nje balakhaya sibakhulisile ukuthi sebayakwadi ukuthi akulalelwe VOC noma ngabe-ke angathi kumbe VOC awumthanzi but umlalele ngalabo 10:30 bo 12:30 bo 2:30 4:30 na-overtimemedela futhi isikhathi noma ngabe khona 4:30 umfundisi wesilolonga emsebentini sisebenza kudinginga mina nje ngingaconnecta kube khona ukuthi nawuphuma ngalabo 5 nabo 6 ungakhona ukuthi ushayele ka-VOC ucele ukuthi ngoba noma sebavalele reception lona la studio lo ngenako asakade ngabo 6 bo 9 bo 10 bo 11 ebusuku let memetelo sokuthi ibhaliwe lapha phasi phela nami ngingumsakade so ngakhona-ke sakushuthela nakashayela ingoma umshayele nje lapha akunikete ukuthi inkonzo ngako but-ke kusymbol VOC uyakhona even online. Ngibese ngalo VOC ngoba ngumsakade wethu siyawuthanda kakhulu uve ukuthi namhla ingceke ubani ingakuphi stand with the man of God. Thina-ke le ndlela seza uNkulunkulu wasitha satrain ama-intercessors ngawo ila kulenza banaye ukuthi kuba khona ukuthi akusike ukuthandazela ukuthi abantu basinze kuphela yona nje le safety yelenceko ukuthi awuva ukuthi mhlambe usuka eMbabane usuka eSteki uyoshumayela le eSpeak so awadi ukuthi emgwaqweni sinabo Aaron nabo Huri labasiphakamisisa sandla. So bengisabekisa-ke ukuthi indzaba yokuhlanyela ukuthi asisho ukuthi thina siyanikela sithi siyahlanyela ngalokuthi uhlanyela kanjalo. The same thing applies ecamping. Kude i-camping fee i-connection seed ngicela ukubhala phasi lapho ukuthi connection seed phindze futhi kanjalo asisho ukuthi we are paying tithe ngikhokha I'm planting leli gama nje ukuplanta silisebenzisa planting tithe planting first fruits planting seed my seed planting ngiko nje la sibhala khona sibhala seed planting ngoba nangabe uyabhadala phela yabona ngikho ukuthi bese kuba khona ukuthi mina ngikhokhile imali kuhle lokho bazana futhi ngakuniketa na 100% ukuthi vele landzelela ukuthi siyakhokha imnikelo labandleni yendana sithola i-report but lokumnanzi wena thani you don't pay tithe you are planting
because whether lokumnanzi lokuthi noma le mali kungenteka vele bagange ngayo labantu but wena ngeke la kuwe leyo mali leyo noma leyo nhlanyelo leyo ungakutholi lokhu lathi tenkulunkulu kuhlanyela because na uhlanyela amabhontshisi ngeke bese kuchamuka bhatata na uhlanyela ummbila ngeke kuchamuka amabhontshisi so sinawe ke wahlanyela lo mmbila utawuthola ummbila meaning ngihlanyela ukuthi mina ngithola inkolo mina iBhayibheli langilifunza ngiyaliunderstand mina ngiyakhula emthandazweni utakuthola kona lo noma le mali bayithatha baganga ngoba lokunye vele bazalwane uyokhanza ukuthi kukhona kutaze kubuye Jesu ngiko ngisho ngithi ngiyavumelana ukuthi akube nema-report phisi konke kube kahle but nayo inzaba lemnanzi don't stop planting shintsha lokuthi wena uyanikela hlanyela don't pay don't pay tithes don't pay camping fee plant i-connection seed every time le lwimi la alibe ngiko noma ngabe ubhala phasi change that thing siyambonga uNkulunkulu asiphethe ngalokuthi nje nemambala siyagcizelela kude kubhubha ukuthi bantu basola lwadi selikhona futhi liningi siyambonga uNkulunkulu ngalokho uNkulunkulu ovuse Jesu ekufeni akaqhubeka akhanyise ubuso bakhe etimpilweni tethu ungilobusikile.